This is big stuff. We appreciate you being here. أوشت هجر دلو متيوم لحد ما راح يكوز دوا خلو هذا وتهدرنا أمريكا يتقتل هذا وتهدرنا أمريكا يتوقع عندنا فريق تحري ما يبلو this is unbelievable مالت أمريكا sophisticated يا لا كنبل غلينا yes they are كم دلوكم دلوك 750 نفر تكوينات تساتفوا عبي operation بجك أمريكا كجبر زخل دما يلين يبلون له يحفرون ما يسكفونيهم كم تريود لهم تزجبروا زبلوا زلوا كله كم زجيرهم نتاكتما أنا حدش عمت celebration دمسل جيرهم واللي عما حزب فنزويلا كتنسخ له ما دور already نابياتينيرو ناب أمريكا تينيرو. But one thing, Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. A new history from OFZ. The CNN, I'm Victor Blackwell in Atlanta. The breaking news this morning, President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. He says its president, Nicolas Maduro, and his wife, Celia Flores, have been captured and flown out of the country. Attorney General Pam Bondi says both of them have been indicted and in a social media post says that they will, quote, تايز بهذا مسيلكم I don't know man انتاي كم نبلوكم كمان بخمي ريبورت خم نقبرويت في نازلو بريزيدنت ناي فنزويلا كاب وشت جزء let me give you a قربت ليت impressions بقول ما نقدر نديم نقول سوازلو I can't get exactly how this thing happened and سباسي مجلس سينوم ليهم زلو نزكونتاتسي. Military strike of Trump's second term. Within hours, U.S. forces attacked a wide range of targets, from key military sites to air bases to even the country's main port. The capital, Caracas, looked like a war zone. There was fire and smoke in the sky and chaos on the streets. And Venezuelans captured all of it from their rooftops and their balconies. Here is how the U.S. forces captured Venezuelan President Maduro. زتري وزلهم بخمي من قدي آناي حنتي هجر فنزويلا تبع الهجر مراحناتها بخمي كم استتحزي إنا نرزل لنا I mean I'm gonna give you all the details بزبالة من قدك بكم عندي أجن نجزيو دحن أبي كمل مسيلكم انتايا قاتي مو بزمسيلكم حدا بريزنتنا حنت هاجر فنزويلا تبعال نيكولا مادورو مس أمريكا يسمام عنيم نيروم أمريكا ريجيم تشنج قد قبر دلنيرا كاوشت بوتاناتو دما بنكيروم وسيدومو كاوشت هاجر نعم أمريكا بخمي وسيدنا يبلو كريكمي أتحكم بخمي توسيدو زبهال زلو دما كنركن فتنينا هذا ناي مراحي ناي الولايات مراحي هاجر أوشت هاجروم أبيت منقستو بوت حضراتو بي اف 35 نو سو 35 ناي راشا سوفيستيكيتد نفرتي كومدما اير ديفنس سيستم ناي راشا تكنولوجي ناي تشاينا زلو كاوشت عدو تبنكير توسيد له امين ابدا انصار امريكا زلو مراحي دكيسو كم زي حضر رقصنيه you cannot sleep كم زي عينت ناس معك زي international law sovereignty قال مس امريكا قدم يسرح نير وجقن استكاردتي اليوم ملو سكامي امريكا دونالد ترامب زعبو خزارب كل مجمريا بخمي يقليص واسمعوها. This is big stuff. We appreciate you being here. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas. كم تري ورا لهم دونالد ترامب عوتاتو زصبصب عوتاتو دمان مزاج في التاريخ زي قدف بعلو اب نفسه كيف افز خفتا سلام زورسكو نابله ناي سلام بريزنت يزبلجن دونالد ترامب سلامن بحدا اب حدا بوتا اب حنت سنتنس قلصوم زغباكا ايكونن حدا عمد كيغبر خلو مبل كندي غزيو قبل الحوتي بزح متقعت غيرلو قبل الصومال غورش برايز بحال قنقاد نوس انت يزرم زلو
أب إيران يكل راوز عتناتا بفلوي نفرتي بفلوي سرعت هريم له أب سوريا بزح جزية دبدي بخمسة لورينا لنا أنت أب فنزويلا حجر ما فلوي سرعت أنا زرسع كون قراتهم كله خلي because he's going really wild بقى كله تزقف رجل لك عليه جنت عايز بزلا بزي حتر هبل نزي أب تاريخنا يفتدراو دحرك عليك من العالم فليز بلا سرعتنا كاينا يزول زلوا فريز بلا سرعت دما نحاده ببزح سراوي تتخببه ምናልባት ከመይለውሪ ደሞ ሲ ደሞ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ጀስት ሓንቲ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ሸር ዝገብራ ዘለዉ ሓንቲ እዚኣያ ከመይሎም መፅኦም ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ከመይ ገይሮም ከም ዝተቆፃፅርዎ ልክዕ ከምዚ የርእዮ ዘሎ እዚ ትሬኒንግ ክብርዎ ከለዉ እምበር ብርሃን ዝነበረ ይመስለንን ብሓፈሻ ኣብዚ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ግዜ ሰዓታት ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ብኸመይ ከም ዝወሰድዎ ኣምፂኢልና ነይሩ ሓንቲ ቪድዮ መስሓቅ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ዲቴል ከያ ተኸሎ ቁርብቲ ኢምፕሬሽን መኽበኩም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባዕሉ ሊቢቡ ኣብዚ ረይዎ ከምዚኣ ገይሮም መፅኦም ተነፈርቲ ከምዚ ኢለን ለይትየን መፅየን ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ፖስት ዝገብረ ዘርእየኩም ዘለዎ ተዋስኦ ደርፊ ገይሩሉ ኣሎ ኣሜሪካ ሓያል ምዃና ዝገልፅ እንደን መፅኦም ኣብቲ ቀንዲ ዕላማታት ዝበልዎ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅ ገይሮም ድሕሪኡ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብሙሉ ኒውትራላይዝ ገርናዮም ዝብሉ ካብቶም ጀነራላት ካባይን ላዕሊ ዝገልፅዎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድመፁ ነይሮም ስምዕዎ To give a few more details about the operation, Mr. Chairman. Is peace through strength, and the United States War Department is proud to help deliver it. Welcome to the States, and in support of a request from the Department of Justice as the planning and rehearsal, an operation that frankly only the United States military could undertake. What I'd like to do this morning is talk to you through some of the preparation and the details without compromising any of our tactics, techniques, and procedures. There is always a chance complex air, ground, space, and maritime operations. While the past 2 decades have honed the skills of our special operations forces, sailors, airmen, Marines, and law enforcement teammates in an unprecedented operation. We leveraged our unmatched intelligence. ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ከባቢ 6 ወርሒ ዝወሰደ ኢልዎ ካብ ናይ ዓመታት ተመክሮ ናይ ስርዓታት ምቕያርን ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት ምግባርን CIA NSA ሰራዊት ናትና ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሓይሊ ምድሪ ናይ ኩሉ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ክሳብ 150 ነፈርቲ ኩናት ኣብ ኩሉ ደረጃ ሄሊኮፕተራት ክትብለን ትኽእል ጀትስ ክትብለን ትኽእል ናይ ነዳዲ ናይ ወታደራት ዘንቀሳቕሳ ክትብለን ትኽእል ክሳብ 150 ነፈርቲ ተንቀሳቒሰን ከም ዘካየዶ እቲ ስራሕ እዩ ዝነግር ዘሎ ናብ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ ብኣሜሪካዊ ወታደራዊ ፅምለልትነት ጥራይ ዝተገበረ ዘይኮነ ጀነራላቱ ከም ዝኸድዕዎኒ ማዱሮ እውን ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ቢካዝ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ መፂኦም ንሓደ መራሒ ክወስድዎ ከለዉ ሓደ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኣይተቐተለን ሓደ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኣይተወገን ሓንቲ ነፋሪት ሃሪማ ይብሉ this is unbelievable ማለት ኣሜሪካ sophisticated ያ ለላ ክንብል ንኽእል ኢና yes they are powerful ናይ ኣሜሪካ power doubt ዝገብር ወይ ዝጠራጠር እንተሎ man you better check rearrange your thing you know ማለት ኣሜሪካ ሓያል እያ ኣነ ይፈትዋን ይፈልጡ ኢኹም ኣሜሪካ ዝገብሩ ኣይቅበሎን ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ሸፈጥ ኩሉ ነገር ይነግሮ ግን they're powerful ሓያላት እዮም ሓያላት ጥራይ ከደ ይኮኑሲ ሓይሎም ከርእዩኻ ድንብር ዝብል ሃገር ኣይኮኑን ክነግረኩም እየ ናይ ማዱሮ ትምህርቲ ኩንኩም ክብሉ ከሎ ባዕሉ ክነግረኩም እዩ ባዕሉ ዶናልድ ትራምፕን ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ናቱን ብኣፉ ካብ ማዱሮ ዘይተማሃረ ባዕልና ኣለና ኣሉ ኣብ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ከም ቀደም ከይመስለኩም ውሕጅ ከይወስደኩም ዝብል ዘረባ ብቃላትን ብፅሑፍን ባዕሎም ኢሎምና ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንኣሜሪካ ሓደው ክትገጥማ ኣለካ ኦኬ ክትገጥማ ኣለካ ገጢምካ ክስዕራ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ጀማልካ ክትሕዛ ኣለካ እታ ጉዳይ ሕጂ ምክንያቱ ዲስ ጋይ እትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ብፈፂንካ ዋዛን ቁም ነገር ናቱ ተፈላለኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይሕስድ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዩ ክገብሮ ኖበዲ ኖውስ ሶፋር ሪናዮ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ናይ ዓለም ፀብለልትነታ ክትከስራ ስለ ትኽእል ካብኡ ነቲ ፀብለልትነት ንኸይትኸስር ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክትገብር ሬድ ከም ዘላ እያ ትነግረና ዘላ ስለዚ I really hope ሃገራት ኣፍሪካ ፅቡቅ ለሰን ወሲደን ከልዋ ምክንያቱ ዓቕምኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ዓቕምኻ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ዘየድልየካ ጉዳይ ምስ ኣሜሪካ ኻ ዘረባ የድልን እዩ ኣሜሪካ ጀስት ቀደም ጆ ባይደን ተፀሪፍካ የግድሶን ዶናልድ ትራምፕ ንጆ ባይደን ተፀርፎ እንተ ነርካ he doesn't care ንዶናልድ ትራምፕ ግን you better give him full respect ወይ ብዛዕባ ትዛረብ ሳያታ ጉዳይ
دونالد ترامب بيرسونالي توصل نقرات زي جير وزولو كونغرس كفقدو زغباي معت حتوتات يجلو ግን ስለዚ ተዓወተ ድማ ብዙ ዲቴይል የለን ነዳዲ ናቶም ኩን ወዘይና ተሃገር ካብዓልና خنا ማሕድራይና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ከስማዓኩም እየ እጂ ተወታደራዊ ርቀት ዝብልዎ ቁርብ ተሰንብል እዩ Missions over these last many years. This was an audacious operation that only the United States could do of such a mission. An extraction so precise, it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together. كم دلوقتي دلوقتي ساميتن 50 نفرت كوينات تساتفوا عبي اوبريشن بجاك امريكا كغبرو زخل دما يلن يبلونا له يحفرون ما يسكفونيم كم تري ودلهم تزغبروا زبلوا زلو كله كم زغيرم نتا كتما انا حدش عامت سيلبريشن دمسل غيرم وليعما حزب فنزويلا كتنسو خلو مادورو اوريدي نابياتي نيرو ناب امريكا تشينيرو ስለዚህ دونالد ترامب بعلونا تلاقص زبلو قرب كسمعكم ما دهريو نابتي مور دونالد ترامب تحتيتو كملس كله زبلو كنسمينا بخمي حسكايو انتاي قبر صنيحون استباهله كملس كله سمعوا ناي عالم قبر ملسخ اخريكم Decision to take out Maduro this morning. And what was Maduro doing when our guys came in on him? So we were going to do this 4 days ago, but the weather was not perfect. The weather has to be perfect, and we had just the perfect weather. We had, very good. A little bit few more clouds than we thought, but it was good. We waited 4 days. We were going to do this 4 days ago, 2 days ago, and then all of a sudden, I'll tell you, it was just amazing. And what was he doing? He was in a very highly guarded. Amazing. Nobody killed. We lost no aircraft. Everything came back. We got it all back. One of them was hit pretty hard, but a helicopter, but we got it back. But 100,000 people a year. We don't lose that much in a war. Okay, if you have a house where it's, solid steel. دونالد ترامب علو مستم رختو اب فوكس نيوز لو استزاربيو زي قداي زي ننوي حوان تمدبليو ويزر بيرفكت كون كمتن دولي ويزر كونسل نصبز نبرناينا تسبينا ني معلتات كنصبز ان هنا نزاس قمت كنقبرا حدش عامت كقبرا دليت كم زنبرو ግን مست حدش عامت سيلبريت كقبرو ግን ويزر سلازي فكده ابتا ويزر فري زخونتلا نتي اب هايل جارد زخونه ببزح حلوا زحلو زنبري بوتا استخايده يبلالو كمارق تحتيتو كمارق هيدلين سلازي تا كنتا تركيب على مالتيو يمزبلو زلو سلازي مادورو this is it man this is it كم تري ودلهم دايم زبلو زلو Elon Musk congratulations President Trump this is a win for the world and clear message to evil dictators everywhere سلازي congratulations Elon Musk ناي بحكي ماسك قلعيه بزوانزي ناي بحكي ني امريكان بريزيدنت ترامب دما بقى بتعم صبو غبركا عبي عوتين عالم يزبل زلو لولاونت هذا هاجر دفيركاس على عوتنا عالم نكالوت حماقات ديكتاتورات دما نصر زخونه ملختي ام حلالي فلو زغ ጉዳይ ዚ ይብላሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መላገጽ ገይርዎሎ ንማዱሮ ኦፍ ኮርስ ከም ዝገይሮም ስልታት ናቱ ሚም ገይሮም አለው ኤርፖርት ሒዞም መኸለው እንታይ ኢሉ ካጽሒፉላ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሩቢዮ ሪያላይዚንግ ሩቢዮ ነቲ ሃገር ከም ማሕደራ ከም ዘለዎ ነጊሮም ኣለዎ ኣብዚ እስከ ገለገለ ሕቶታት ካብቲ ተሓቲቱ ብዛዕባ እቲ ሃገር ንሓዋሩ እንታይ ክትከውን ምዃና እውን ክነግሩ ከለዉ ግን ቀንዲ እቲ መልእኽቲ ዝስምዕዎ ኣይች About one thing, Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy... So, انتهي بلالو Nicolas Maduro كمارخ سبيتون لكون حيزو نابز دليون كوتس نفاريتو حيزو كوتس أفك عدل توهيبون يريو أمتي لكم نيرابط ريبورت سون أمريكا دونالد ترامب نفس خاوسي خانا بوتين جت كان أبراشا خيط كتقمت الوانيرو مادورو دما أمارات إتات كالي سلا زغربة سلا دي تردادو إتا كالي تماراتي إزي حجد الله مالتيو ناب أمريكا أم نيويورك أتي خمزلو بيت فردين يفرد كمزلو قليم زولو زلو سيزت جاي بعلاتهم ناي فتحي يخونو فردتي بعلم بوليس بعلم فردتي بعلم بيت فردي بعلم حققتي everything بعلم سلو زغونو أبواتينا بزوحين زاربنينا إذا حجز بلا زلو زي أم حدارنا يا فنزويلا وين كوينولو سكرتير اوف ستيت أمريكايو ناشونال سيكيورتي ادفايزريو حجد ما ناي فنزويلا وين مسغاغري مرحمنات تقبل مخانو نغيرو مالو
ግን እታ መጠንቀቅታ ሕጂ ስምዖ እንታይ ይብል Like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ሕማቅ ጌራትና ሓሽሽ ሰዲዳትና ንሃገርና ድማ ብሓሽሽ ተበከሉ ሰባ ሰዲዳ መፈንቅላ መንግስቲ ክትገብረልና ደል ነራ ንሃገርና ክተውድቃ ደል ነራ ሓሶት እዚ ጉየውነው ንሱ ይፈልጥ አለ ሓሶት ምዃኑ ግን ምክንያት ከተባለካ ነዳድናታ ወርቅናታ ሃብትናታ ደሊናይና ጌርና ይባልን everybody knows እንታይ ገብሮ ከም ዘሎ Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks. I'm going to do this. I'm going to do that. When I get there, we're going to do this. We're going to take. This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out.